like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Kasama po yung pati convoy.
Jogja. Gua. Gue kok jarang main penumpang. Woi. Sempati. Besar. Besar bayar lencir. BM. Ini peteng. Ini aku dulu yang ngeri ya. Tapi sampai Ya iki wis ono. Senja Furnindo, Mustika. Sari Mustika, Pak. Pas jalur Rian ANS biasanya neng gini santai. Melu Dul. Dul. Wis
Betung. Terminal Betung. Duh, ada kitab baru juga ini. BPJ jam 4:30 di Banyuasin. Terus Star Holiday ini di kilometer 12. Ini Ramayana, ini untuk Adi Prima, ini loket di Palembang. Loket agen kabeh nih ya Pak. Pal 13 pal 14 ya. Neng tengah itu program. Sampean? Iki lho mobil. Oh, Itu program. Banyerono woy. Ini kita udah masuk kota Palembang, pal 12 ya, jam 4:30 subuh ini. Ganteng banget. Musi 2.
Kecamatan Ilir. Nah ini sekarang jam 8, setengah 8 pagi ya. Ini istirahat makan yang ketiga di daerah Kayu Agung, rumah makan Diandra. Oke, ini tadi saya ketiduran ya. Jadi sampai di sini udah langsung berhenti di rumah makan. Oke, kita mandi, makan-makan, sarapan pagi. Oke, nanti lanjut lagi.